Bwire bwakwa mutheitheria wa Miru TV Jumatano enku nititana mbere bwea hiri tariki 18 mweri wa ili mwaka ni 2026 kankuate uweni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa Teri Mbabu na aciari na atongoria Bakalimba Primary kuma ntere cia thaicu kanone icio mbunge kia Igembe South nibonanitie kuria kwanirwa kono nto bwari mukunia kire skuru aciari bakiaria bawite skuru nitite na mbere kwangaikani wa aciari mu ba TSC na kinya arimu ba ECD kulikini bawite arimu na aritwa baitumira bioro bimononto wase ba bioro bya kwana kuloki ne bawite kinya skuru iri na thina yaroi mwandiki wetu wanteto kome wa mutia no banganite ribotie. Aciari na arungamiri bazukuru barikie Kalimba Primary neo iri Rwanda rwa thaicu kanuni Igembe South ni baituritie kumiruka na kunyinyila nonto botila na kuonja kwa zukuru nio bakuwa ni baziumaniriti bongo ya aciari na magi omea kariu bakiromba mubunge wezuokio John Paul Mwirige ukumele ate kuona anabakirindi ni bawakirwa kinya irazi BA ya zukuru ira ingi nsunena nkatho kingai mbeto wa Ibrahim Mutura Chairman wa Kalimba Primary School. Ile kianda Kalimba Primary School ile kianda sublocation. Na inera iliko nene pio tena irazi byo kuona tukithome ana bakithome no bi plus teka tulaye alimu itwiri tukaye wala kitu tayewa yazi bine ni aziari wae kule kanaisire asiali turaka skuru na jibibi mone kanda ulete kinya daura mokiri magera kire magero de avia de la asiali twake daura kwa mwalimu ndio to mili kuwe na twana 170 kuma lengo kuma twana twa primary mwaka 6 mwaka grade 6 aciari babari wakele na irasi yake kinyari mutinyo mono thirikari cukuru itumi bakuria bete koe ne atongeri boba ituyu ne batui ndene ya kuturi thina ni nyingi muno ira batui twithera twina chuku muno batu tutina aritani na shukuru njanga tikera kura inde ni kuromba ndene ya mheshimiwa John Paul Mwirigi atwandikire no aritani no atwakire no ntu ya batu endi thai ana baraba iku thai nyanya kinya kabaura kinya na bakuria mitine no ntu bwathinaira seriua nontoriwa na igarite saiti ya kabubutea ni bariware ongwore tharekaira akarimiene iritumite kinya mara kia mpara kia bakulira metho nya thineru inarabakuwa ya kurabia ongwa ithina na turarimite lakini guteraurire no tumbura nio ni raurire na endi thai endi ba tutukia kuona otethio kinya bakwabia kuria tokia kuona utezi bya kwandikirwa aritani no ntwende chukuru ni register na nyamo shimwe no mimenya mwanka thai ba twithine ne turia na iromba rira tumbike kwithira ngai atutethia buru mweshimiwa atwalilia tawirumye kinya mpara ni bwere kwera nene teno bya kuria turande bya dira bya ura batu uteroi kwali tu kuona kwali theru iruteo kinyero kuthamba njara kinyero kari uterui na bakiminekelia ni bautumantumo kiri gavana Miru mutumontu ethingia bai mwirano yulilinya kirazi na kio kia ECD kiambiriti wako mwaka muthiru na mwanka thai kitaimbwa kirazi kiakawa ni kabira ndi ariko na nwena aitire kuma iwita tutalilwa iromba tukuromba kingavana no tutiro kinyira siritiuyuri to kiraskira kituyuri na ende kyatiro kya kinyarinto no ti kinyakethira no kwa kekiri no mabati batui no tukitha activist no kinyana no bakiri yaku
nontu itwaite kinya ume bwa pointo bibio ba mantu yonde nontu ana bano iba bainge na iba utwache kinya ume nontu ume bwabo ni mheshimiwa kawe mutuma nontu akinya nontu batu tena kinya ritani ba baraba county na ituiba chwiba ibandika abange ndu batu tutona utwandikira tu itwakirwe skuru ne ite tielelo etachokelo kubwithwa ringi. Nkiripotera Meru TV ndi Kalimba Kathaiso Kanuni Gembe South mbita wa Kome wa Mutia. Mwandiki wetu wa Nteto Kome wa Mutia nontu bariboti na njira enkinyaniru na tutana mbere na nteto cietu bamwe bakari kuma Mwangandia icio mbunge kia Central Imenti ni bamenerete bunene mubunge wo Kirimangushini nikira bakua utingu yaritirete akari kire icio mbunge kiu arabo wete barabara na kinya stima ni kinyamara kinene kire icio mbunge kiu arabo wete nende mwakene yongiriele 27 noka akana nabo akariba wandi ya Mwangandia ireri kiri gicigo mbunge ga Central Imenti County ije ya Meru ni baumirite na kuthombia bunene mujumbe wao Kirimangushini onikira kindigaritie ni mbasari cia Central Imenti ibwoigerwe kinya laimu agetata akiuga tureta kuromba mbasari no ndiuria cia Central Imenti cietaga na mbasari iu ibo cionaga ndioria ina cietaga kinya nyuma yao kumunenkera kura cha gipindi kia bieri mujumbe uju naremi kureta witi na mbere kire gicigo mbunge giki na gutebyo buru ethirite agitethia nabyo akari ngachoka nkoria kirema imbishop tenya reverend imbishop kirema imbishop wakiri wa independent Kenya yonde na niwe aririo rongo 2017 yajira Mbaraka arauga itomwe kura na agatwikira stima Mbaraka na ngene agekira stima na ara Kenya agekira stima turamuringira kura buru na wendi bobwega ende stima yu totacionere achoka kaire 2022 atwira nande bwandingira kura ndare gobwikira stima bukandingira kaire tewe ugire nkurukia Karibaba ni borotete thina ya wagi bwa stima barabara injega na wira ne bunge Kathumba mujumbe uju ethirite akibekira mbere bamuthura na kuga mawira ne jau jonde mujumbe uju na aremi kuja kinyaniria about stima ira chiejire na aja chiejire cheruru electrification lakini area ngene ele blacklisted inawi na tumeankama na oni na titu ichia umere gwe titu chia gwe namba chia titu chia juketwe ma titu namba chia miunda ichia juketwe imiunda etitu jukia roni kana ndie ndo yongwa yendereaga tutamenya no ntone gita mono stima rira namba chimunda chia jukuna stima itagitate itakinya kwa aturi bari uri atiri namba chia miunda yao iko jukua ina yetire na cheke bande na kila kitu irondo etere gukobwana namba ciao kana tagwetire okara kwa ukira tukwenda itume mundu kwethira tutiuma mundu ne imbio etha tutuma mundu ne imbio kira tukwenda ne electrification matue itwagite kwe kambuni twongeria je itete na itete thirikari nuntu bakwaga stima nitwagire stima tue nuntu nande mheshimiwa wetu na awetera stima na twara gwikira stima tusemurikira kura ni aria bakirikiria nande Akaribaba baugite bakethira bagichinchi utongeria bwa Kirimangushini kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 aturiuga imbio kaire aturi tule amukare ni bwega na mheshimiwa mantu twauga uthitherie orego thiro tagwata twauga iwanta wa muringira kaire na ndeke wikio na ndeke nduritie mbasare stima kwari orongo nontu bishop munene kwari orongo itwaba kathukiria ba bishop rietwa Kirima tiga kuthukiria bishop rietwa ende bwakura kaire tutemwa ibo mwetekerio u nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
Hivyo sana Jeff Gituma na ikundi kia itithia bikibiki kuma kiotene isio mbunge kia Igembe Central ni bakutheta nontobo wase kithieki araba bayetete mathina kathumba yara bethrite baikilukira diwene na mbrene na nende bakiuri mubunge wa Nteri Udan Kili kuyuria wirane bwa kubokera Shade na wakere chairman wa CDF awite woko kwa Shade ni kuretete nkusanio ati kaitithia bikibiki na ekuro badako aranende wete nende ni bareketie kwatanira na Shade ikomba kwithira ya kwa ntuko itekuraya mukiri onkonja no banganite riboti Etethia bikibiki kuma kiotene Igembe Central ni bonaneti muthuro yo kini mubunge Dan Kili wa Karitho bakiwa ati no mbere kwithira kioya na kathumba kana etethia bikibiki bara wita akarira skuru ya driving ende untobo botomba kwithia bokiuyura unto murungamiru obisi ya CDF no asokete na kuate thakaini cia rwiro mbesa cia driving na bara beta skuru iberere kinya kubwithia kerio Dan Kili kwe bonda sendi ato indiere atwagira na atwirire ayuku metene age atwagira na inyana atwirite mbere nyoku metene na mwanga thai tomba wokwa na thayo gya kolele twendiri wena tore bigibigi siondiri wena ire bibi nduritie patu toria kamwene au onto kamwene au oria wari kinya biria atyo me akoria mabwethi atia kwaraniria mheshimiwa ayire arabuithia nteto scam ya onto bonde bora kile with cia ndene Igembe Central scam ejira arayukianto arandika marieto maratachi utheri araendi na ara wiba kubuithia driving school utekinya mundu nyomo etere grass na uteo buithi kierio so kana ndo bikibiki ibo etere kuthoma ibo athomere ari ibo aero license Aru thomere otutu ara bayoru ari wataru arogero ni auke weta ogero yo mandri mwana na mbia wetumira cio theri ngana nge driving license muna no kiaro nyoro ibuchoro kwa muno wetri mare rato mana mwanja o mwaka 700 barabara ya bonda mbi license kambe joto chitana Zagwe mbesi mheshimiwa Dan Kili akishirikirwa sisi mbere ni cia vijana babunda na rira betire na kuthoma na skuru kwe bamo bendele na kuthoma boya na bangi na bateta kirasine bara bendele kuthoma boya orindi bathwithitikerio na bakona driving license cio bara na bateta kirasine batinyere keri kibwitha cua ibo bogu bakiringe sale pamukibo kana baberutere batukumenya bikuendelea no nto bara beta kirasine bara bangite kubwithia exam ibarite na nto driving school na bakawatanira ria keri kabwithwa Kaitene kau ni bawete kinya kwira ne bekiri bawokero Shade ya bikibiki ni mubunge oyo ende hatomba ne kuyuria na riu kiri obisi bakiwa mubango yoyurio na kiumikete thira Shade etiranjiri wakwa no ura kuruba thoko amwe na etethia bikibiki baba tari bekwatanira ara Shade batire ni wokwa tuandike list ya member baraba kwenda wende driving school bandikwa anto a member etethia bikibiki badro a member girithatu we kwande wangirida to wandike wawere nyanto 7 takyo nyanto sisto ko yande ne adro ndene Igembe ndore ana mantu akoriaria kuma mweri omwanja antu baba bikibiki bakuthoma driving school begara bakuthoma degree uteweta ibengero irasine bamwe wetu mbesa lakini mheshimiwa huwa anurire na yeranto more than 70 aba endi mantu driving na mwanga thai anto iba thomere last year on the kuma January 2025 mwanga December na mwanga thai batabwithigerio driving license ningothigia uthomete itarina ni umweri umganele lakini mwanga thai utemto na driving license agira gyote no de mbiti siegwinyo atho karibu apagi mbiti twangerere pagi na ya down turia ado bwetheri maweya no irora thimithi bonda sendi kurunga na bora batwira na mwanga thai uteyo bene obarunga nange kuru thokone boto ntububweya aimbi utesera antu ba murume ondani antu ba bakurungire kura na nkoro emwe kenda ombo baundumia lakini wote baundumia no kawendeleto kusundumia wewengwa weri ya mburene kanto ba tura thena na bia chio bito kwa nato agena chio timbia cha mireke timbia cha ngombe chiake sawa toru watu agena bia chiao sieto kwa mheshimiwa unaambua na sio tafadhali na tukuombi ukuje ujenge bonda Shade na inkuwa mbichi ekeri so financial year dire atana mbiachi arero hii imbiachi veriate ya imbiachi veriate ya onto bare mbiachi waka Shade ya bonda iba chwa mbeche inge bebe viate ya iba kwa bebe bake na bale hawaka obange manto ya kubuithe maandamano to bange manto kubuithe nyarambe
twatuike nyuma musonda na bucineleke yake bonda ariko itwetire na twabangania antu angi cindi oko twina viano bara bareo na bara bagumenya uma kiutindi bagumenya kubangania itwangi ara cindi bati wokwa na in the next 5 days cindi gethe kwanjiri wokwa. Nkiripotera Meru TV kuma Kiotene Gembe Central, Mbeta Mokiri Onkonja. Tena mbere na tena bwa kariba mwerera wodi ya cia karigani bona nete kuria kwanirwa ko ni kiraba kuwa ibati nyuma kebweti na mbere bakwa batina bioro dispensary ruiru theru na kinya barabara ni thokangi bonene akari barua madena ya yariretie nterewi iria ukura. Bishop Nicholas Mwathi Kanugu na semanete na ikundi bitandato arai kitewirane bwa kubiwa tambaru kuthirikiria dispensary ire kwa minonto wa Siambecha na kinya wa Kabioro bia mwinge modikito wandito ndagara waiguna na kulikithia Kamariro mwerera wandia cha kariga sinoma ni fire si fire kanuni fire si fire kanuni fire si fire. Bishop Nicholas Mwathi Kanugu kuromba gite KMC wandini na chakariga akiwa kumane na Burakari baba benere tono tongoria bokorokete na boriku wandini eno ka kwenda gucenja siasa cha wandi eno gitumi ke mutongoria kuthintura ikomea mathina marama entura tutithura mtu kendage mia gite na keto minkwenda ucenje cha kariga tamba ndare kanto baringa kubania beno kamoje kumama tuina rwembo rwa rwandongeri cigitatae wamenyerie koya bukenwa bukanengarira kura bukenerwa bukanengarira kura emunde ndaya kubwera butigakobithanie kura cienu kaire kiringanja kikundi mwanya ntere ino koroki yake yanawirana bakuthirekeria waka dispensary yake tona karira rema kuthirekeria waka kioro na gwikira gitanda ria thoke ya mwerera kiuria kari kuraithaire mutongoria uri na maoni kagitaga kura mwaka wa 2027 ndienda mtu ya mwerera agabonenkera nyamweto manifesto ibatia kubwenderia manifesto ya Kanugu timothomu angachiangania ndakembe getithi yakwa ndego cia ndakerenge thi yaku nenkane mistari ya kembere mathama gitata no ntukanua akwamberia waka cibitari no ntukanua utwekera kioro twetethagia no ntukanua turetera gitambere finalist week kinya ondigere tanto beto wana friend eno no ere kuthira no ntukanua kurutha into bithatu bina ekira bendera areta cibitari athondeka kioro na choka areta gita anenke ikundi bithandato mbia buraithage maranda atiga kenda baya bathie goro yakwa otie bukombeka muntu ayaga akwinie kanywa katheri kagitani gwako Kanugu amenerete ware minister wore mimithekare ntore nonto bakugeria kureta mbathukana ndeni ya mugongo Ameru itigo olenjino Ameru barabo athire bomberia ochencheruga bwato kirimania kirenyaga na mpere kwa ubumeta tharaka rentore turumuritho tero kajoro tigare na kithoro kendeke bueno buru ondinga mukororoka aria kina inaga maguru burekane na kithoro kendeke no atokwa natweka president wa ndura Kenya thate na William Ruto baada miaka yange 5 baadhi tu tam kithoro kendeke no adhi miaka yange 10 kuma mwerera wandia chakariga nkiripotera Meru TV ritoka mbetandagara waiguna Wetana mudikwetu wanteto dagara waiguna non tubaribotiu na bare MC ba kolotwa ario Jane Kanana na Grace Gaki ni badare kirete Felicity Nkrote Birere nyon tobo miari yawe nyuma yawe kubutongwe araba wite miari yawe ni ya mudhoro na itena mwelekera mudikwetu wanteto motugi okiambe nawe na riboti Grace Gaki nyamuna Jane Kanana bare MCs bakoroto kire mbunge ya kaunti ya Meru ni baumerete Felicity Nkrote Birere kumana na miario yawe ya Arua akioneka gutangatanga na kwagia mwerekera nyume ya kweberwa kanyene ka mukarigite wawe ya Sunday receipt system ajanthi gorone oerwo ngugi uraremwo nio ukuremwo nio
uranjoini sendire ngia DCP ndere antu bonthe baremerwe ngugi baragitathia barebera thirikari na ndendo kwira atiri Kenya kai na mpara uratigire okururia nchuku cionthe na ndiko kuraumu atongeria bangi riri inya muntu agwiri no muruma utembaro biriri uria mbamba we na manie na stations cionthe wite na akunde lakini kakwira mama muntu aromba akura na inyietie no karomba kura okaewa lakini kutukana wakubwa wengine haitasaidia sana mutongerie no roka aromba ibwete bieni ne bonde baumira baba kwenda women rep kinya ndomba ko ngenda agiteke MCA kibere cia mpumire tutirimane kienine ndebene ugwe utwire urungamirite nchuku ndene Kenya yonthe oweta no ko urungamirite nchuku cia Kenya ugwe tire utwira ni bingana bire nchuku ne yu na rira nchuku ite ne irio tatwira na nchuku rire kuretwa fertilizer te agirite ire torioku ugetikirie karoku no te kuga fertilizer ate bui nego ko receive osmechokia Mheshimiwa Kajuju na ingoge President Uhuru Kenyatta itwene na aretera obusumani obisi obusumani gutetera wanyonge meru na kuna mwanyajui ogwa na ndio no karite nura ingogere miake hu ethira ere birere wandikithitie bang'ana uringana tongeria baba birire atongeretwo ni maruru ja kweberwa kire utongeria akioneka kuwatana na njore ya rutere rwagana na thirikari iria kuringana na bone ya ibute Kajuju no go support eterero romba kura cia women rep kaira mia ucinda no support ne anto kithumba na ndio we kuonania we incompetent ogwa we mwe kuru utebwa buru kurita ngugi no kara umwanto bangi ukara umwanto bangi buru mbere kerito akare turetera muntu ya birere kaire ngugi ne national na ndi kurathukire inya gwe kerito tukura rero kachora muntu ngugi kaire chora muntu urakumenya akande river lakini birere tunakuchua ukore ruinya kwe mwarire awanike microfinance Meru County Mheshimiwa Kirito ute kona ja muntu no andikirwo no etere mama no andikirwo mwari weta wagatweri wato mubuta na ari na twana twiri na gatweri after kubutu etho out no ari kainyongere twana twaitu children's home irabari birere koma watu Nkuruki ni bateterete monini wa Rais Profesa Kithure Kindiki bakimeneria miari ya mithikali nturi ya kugatharaka Temiru ire ambiru bangi papa kuthura mwana wetu Kindiki kabokaria atia pamwe bakuanga Meru angatharaka Temiru nyari nio Meru tukanyange pole pole na twite heshima nene betu na atongeria betu mwanga twakana ntaka kana kumeneria bangi ugwa kuga mutharaka the Meru karanthe wichokere na in case of anything watweka kwe Meru ukaringwe mutharaka ka Meru aringe mutharaka muntu ura warite miari eu ajukwe na ajukirwa atua nundu we mutongeria utimba kwaria mantu ja ukwaria ja neighbors na uga mutharaka the Meru Gachagua no wa munyoro teno inya kukwiraniria Meru kwau twirathira antu ba munyoro ibo Meru nundu jau jangi batu tukumenya tuje mutharaka kuma egita twichera twethire Meru yonthe gwatanite Meru yonthe kuma thochu mwankanto nyiri ire Meru imwe we gwaja kuona mutharaka te Meru kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi.